Reka tubanza tubasuhuze mwese muzamura ibiganza. Muzamura ibiganza cyane dusuhuzanye. Amen. Imana ibaho umugisha cyane. Tunejejwe no kuba hano uyu munsi. Kandi namwe muranezerewe. Abanezerewe dukomere Imana amashi. Twegereje abakristo mwese muri rusange tugiye gufatikanya kubwiriza cyangwa se kumva ijambo ry'Imana. Mwebwe turi kumwe hano ndetse n'abakristo bacu bari kure tutari kumwe hano baye badukurikirana, n'ubundi nibo twari tumenyeranye nabo. Ibi byabaye bishasha kuri twebwe. Twongere dukomere Imana amashi kubera ko turi kumwe nawe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Kadusome ibyanditswe hanyuma dukomeze. Naba Filipi igice cya kabiri umurongo. Aba Filipi igice cya kabiri umurongo wa gatatu. No ku murongo wa gatatu. Niyo topic mwese murayifita mu. Iyo niyo topic abafite za Bibiliya ngira ngo mwahasomye. Timukagire ico mukorera kwirema ibice. Timukagire ico mukorera kugira ngo mwireme ibicagagure. Cyangwa kwifata uko mutari. Cyangwa kwitwara uko mutari. Ko kwifata uko mutari. Kwifata uko mutari. Ahubwo mwicishe bugufi mu mitima. Ahubwo muce bugufi mu mitima. Umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Unity of the church. Iri kanisa ryanyu. Ndatekereza ko ntabwo tugiye kuvuga nkuko muhagarikize yabivuze ko mu ncamake za unity cari cubunyine ndagira hari umwanya wabyo. Tugiye kubwiriza. Tugiye guhugurana. Yego. No gutesha. No guhana. Yego. Ibyo nibyo bintu byibuze bitatu by'ingenzi tuzatugenderaho: no gutesha, no guhana, no guhugura, ariko mu rukundo no mu bugwaneza no guca bugufi cyane. No kwihanganirana. No kwihanganirana. Reka duhere ku kantu ka discipline. Discipline. Ese mu kinyamurenge no kugira gute? Ni indero mu Kirundi. Niho mu kinyamurenge ni ihadabu. Ihadabu ngo nico kinyamurenge niko avuze. Ihadabu guca bugufi. Ikinyabufura. Yes, Imana ibaho umugisha. Ikinyabufura cyagumye kuburino. Ino ntagihari. Ariko hari abagifite. Imana ibaho umugisha. Imana ibagirire neza. Abatagifite rero twaje kubatangariza ngo bakigire. Ikinyabufura kirimo kubaha no guca bugufi no kugira ubwenge. Surinya ubwenge. Hacora umustari nubwo ntarupapuro wazanye. Bararifite bawucoye. Guca bugufi no kugira ubwenge no kubaha biri mu bintu biranga bigize discipline. Yego. Cyangwa kubaha. Reka tuvuge kubera ko tuba turi hano mu rusengero n'ubundi nibo tubwiriza, nimwe tuzatubwiriza, nimwe abakristo bacu mu buzima bwose bwa buri munsi. Cyane cyane reka twibande cyane cyane ku rubyiruko. Abashumba turaza kubageraho nyuma. Kuko urubyiruko niryo kanisa ryejo. Kuko niryo kanisa dufite none ndetse n'ejo hazaza. Kadufatire ku rugero rwa bishop umaze kutubwiriza hano. Yego. Umusore muto nkuku kwa ungana nawe. Ungana nawe. Ninguhagurutsa guravaho naguhagurukije. Ungana wowe. Uhaye udukurikira. Nabaye badukurikirana wowe uko nyine ungana. Ugahaguruka bishop karabwiriza hano. Karatanga amayerekezo. Dr. afashe mikrofone. Iyo Dr. afite mikrofone. Nta wundi ukwiye kuyifata kugeretse uwo yayihaye. Ni wowe gusanza mbona uzuye mwaka. Iyo uhagurutse ukagira urya bishop ngo nukuri ngo bishop ngo mbabarira ngo iminota ngo byibuze ngo ine. Haba nubwo ubugiye kwandika amandiko cyangwa kwerekwa. Bishop yavuze ngo tugiye kuririmba ikorari wowe ukazana amandiko. Nubwo yo bari amantu wumva ko ari meza amandiko. Ariko yaje mu gihe kitari icaye. Nubwo wabugiye kuzuzwa. Ari kugiye kuzuzwa hanze ku kiganda. Kera hanze yo kubaha. Umushumba nguyo yavuze ngo gahunda ni ikurikiye. Wowe ugahaguruka ngo yaye ngo reka banza wandika amandiko ngo cyangwa ngo harero yazirindwi sizibi ariko mu mwanya wazo. Discipline. Ukwiye gutera n'icenda ariko bakubwiye ngo utera icenda mu mwanya wa zaharero y'icenda. Hari uwo nabonye hano. Hano he. Hano gani iwanyu. Wowe uguragira ngo ni hano. Hano ni iwanyu. Hano gani iwanyu.
kuko si hano ga turi ku isi hose abantu baradukurikiye. turi iwanyu niho duhagaze. Niho iwanyu niho turi. Afata reverendi wiwe akaza amusengera atari kinyozi kandi atahaye amwogosha. Bishopu kuramufata ngo kurasengera bishope umufashe mu reverendi tugiye kumwogosha tugiye kugira gute ese kuramusengera revera mwarubyiruko. ariko ntaho ba yaramusengeye ngo tube ngo mubazantu yakuyizo mbaraga iwe. Wowe uzukura imbaraga hezo guhaguruka ukaka reverendi mikrofone cyangwa umuhagarikiza hariho tuba tubona baza bazibaka. Ayi wewe ko biteye noneho bushishi. Umuhagarikizi bamuhaye afite iporogaramu nk'iyi yayoboye amateraniro nk'aya bamubwiye ngo niwe uhagarikira none ibintu biranditse. Abashumba barabifite hariya porogaramu irahari iranditse. Niki cyatumye twayanditse we ntayo ufite ntayo wanditse kandi turi mu materaniro amwe. uzanye yawe wowe uzanye yawe w'amateraniro yawe turayishanyuye ikaratasi yawe turayishanyuye iyo uzi ugenderaho kandi hari indi y'amateraniro. ivyo byose wa mwanya wa za haleluya zawe tuba uri ku mahariye tiwanditse ariko hari aho ziba ziri wenda uzurinda zigere ariko reka kuzitera igihe cyawe. Imana ibaho umugisha. niba uzitera igihe cyawe turaguhonyeje tubaye tunakwicaje. ariko rero yego ibyo bintu byose bipfira mu buyobozi iyo wicaye neza ukitegereza. naho rero twari tuvuze ngo tuza kugera. bipfira mu buyobozi kubera ko bano bantu baza bambura isogesi hano n'ibirato. Aba baza babyina ahangaha kujya baza babyina kutari kwiza ntabwo baza bambura ibirati iwabo mu ngo. aba bose ukunda aho kwambura isogesi mu ngo abyine cyangwa hari n'abaza bambara isogesi zinanuka badafite n'isuku ariko akazamburira akaza kuzamburira hano ku gatuti. ariko ibibazo zisigara hanze y'umuryango batakandagira ikirago. mu wawe uza wambura ibirato gusa kugira ngo udashafuza madama atakumerera nabi ariko wagera hano ukazikuramo ndetse hari baza bikuramo hari yabegereye n'abashumba. Discipline. Ariko byo byose twavuze ko biza bigenda biterwa cyane n'ubuyobozi. Kandi ubuyobozi hari inkoni Imana yabahaye. Buriya abashumba hari inkoni Imana yabahaye yo kugira ngo batuyobore. Bamwe barayifashe bayishira munsi. Ni wowe gatoye tuganira wowe dukurikiye. Ni wowe tuziranye niwe tumenyeranye. Abandi bicaye Imana ibaho umugisha. Imana ibagirire neza cyane. Twavuze ngo iriya nkoni bagenda abashumba bayitore. Kuko niwo mugongo w'abakristo. Abakristo bari mu kwijishura akava ku mugongo w'umushumba we yatibuka umushumba ntamutore. Yo mutora yijishuye se wijishuye nanje sino mutora. We baraguhetse kugira ngo uzagire discipline. Ejo bazagutume Kiyambu, ejo bazagutume Marisabiti, urijishuye uvuye uratibutse uragiye ugiye gufungura ikanisa ryawe. Pasiteri ni uzubwira umuntu ugenda uje Masayini uje gufungura ikanisa kandi yari afite kubikubwira ariko wacishije ukuboko waragiye urijishura we. Niko baba bahetse umwana ababyeyi bari hano ko barumva mukecuru ari hano mukecuru karumva uhetse umwana wenyine yamaze kuba nka mukuru. Iyi mikrofone muyikore neza. Ari ukuntu ashobora gucisha ukuboko hano agakuramo ingobyi akijishura wenyine. Amakanisa menshi dufite si yose ariko amenshi yagiye yijishura. Bavuye mu ikanisa ryanyu cyangwa irindi bafungura amakanisa batatumwe n'abashumba babo. Ibyo ni ibirara. Mu gitondo pasiteri yabwirije hano mu gitondo yakoze kuri wa musore w'ikirara. Wa musore w'ikirara ko maraganga iyo yagiye ntiyafunguye ikanisa. Zangurube yazagaragira mwazaga mugira ngo niki. Yafunguye ikanisa riramunanira kubera ko yagiye yijishwe. Ntabwo ise yari yamutumye kuja kuragira ingurube iyo yari yagiye. Yaranyereye aca munsi y'urubariro aragenda wenyine aje gukora ibyo yakoze iriya buce biramunanira aragaruka. Hari amakanisa menshi hano nuko bihagaze hari uko bogaruka yarabananiye. Hano gani iwanyu. Aha gani iwanyu ngatubwira ngo nigiduraye. Abashumba bongere batora inkoni yabo muzukuri. Batora ingubzo. Ejo bundi twababwiye ko ikanisa ribi kurusha yandi yose muzi. Ni iryafasha abantu abakristo ribaha freedom. Ni iryafashe inkoni y'ubushumba bayishira munsi y'ameza nkari ya muze komanda yicaye. Kwashira inkoni inkoni y'umushumba ikwiriye kuja ku meza nkari hari amazi. Ariko batipe nabo nabajanja bano bahungu. Umuhungu gani wowe.
bafashe ziriya ngo n'abashumba batoye bahishe yego barazitora ubu nyine zohaya babakubita yego kuragira ngo iyo bakwamburiye ikirato mu maso wavuga ngo tugiye gusenga iwakanga ngo dusubiremo kuragira ngo iyo sinkona bagukubise ni ya nkoni wari kuzamukubita wahagukubita ubu nyine abahaye bazikubitwa bihangane nibo bazibahaye ariko abazifite kandi barazifite ni benshi turabashima Imana ibaho umugisha Imana ibagirire neza cyane hari itsinda hano rizane ry'abayumbi abanyamasengesho rino tsinda ry'abayumbe ni rinini cyane ni ariko rigari hano kuri unity twarigabuyemo ibice bitatu umuyumbe ni ijambo ry'igiswahili ni mujumbe ni ukuvuga gute n'umuntu watumwe ni umuntu ufite message ajanye urwandiko nkuru hari igihe bazaga banaroha kera utazi no kurusoma gusa ukarutwara ukavuga ngo bantumye ngo urwandiko ngo umuyumbe message yahawe nandi n'uwayimuhaye ngo ayijana ayishitse ariko noneho baragiye bose bibumbira mu kintu citwa ikiyumbe ariko si bose ni wowe gusa ko turavugana nawe kino kiyumbe kirangwa cyane henshi no kutumvira abashumba babashumbye kandi umuyumbe nyakuri barahariga ni benshi abayumbe nyakuri bariho muno barimo barataramye ikintu ca mbere kiza kimuranga ni byinshi ariko reka tuvuge iki kimwe ikintu ca mbere kiza kimuranga no kubaha no guca bugufi kumvira abashumba be ni gute impaka umunyamasengesho cyangwa dushaka natwe reka tubafatira aho mwishize tubarekera tubababarire umunyamasengesho utazawubaha abakozi b'Imana ngo yubaha abashu uwo si umunyamasengesho uwo ni umuzinyi bazamutenga iwabo imuhira bamutenga n'ahandi hose abarizwa umunyamasengesho akwiye kubaha umushumba yego kugira ngo amurere tiyijishure kurerwa ijambo kurerwa kuko bamwe baribyaye barirera baricutsa bihishingano bonyine izo nshingano mwagiye mwiyita Imana itabise cyangwa abashumba batabagize Bibiliya iravuga ngo bamwe yabagize abandi bagira none wowe warigize nyogosenge yarakugize mushenga arimo kuguhamagara hanze gusa ngo wakubise ingoma Bishop Dr yabivuze hano Bishop mushenga araguhamagaye ngo nitwe twenyine ngo gidurayi ngo nukuri kurumva uwo muhamagaro ari uw'Imana cyangwa ni uwa shangazi nuwa tekino baguhamagaye nushaka kuri iryo kanisa uzoza wandikaho ngo shangazi church kuko niwe witabye nta muhamagaro w'Imana kuko nta Mana yaguhamagaye wewe baguhamagaje amayinite asanzwe nkaya witabye tekino witabye amatelefone asanzwe abandi bitabye Imana wewe witaba amayinite asanzwe kandi Imana umuhamagaro wayo irucisha muri bari abashumba wanze wijishuye ni wizicisha mawazo yose bamara bakavuga ngo uyu mugabo reka tumutume aje kisi cyangwa kiseriyani aje yo gufungura yikanisa hari ikintu Bishop yavuze ciza cyane yego sinzi umuntu yavuze ngo washamburiye bwa mbere kandi ngo yahereye kuri se nimba ari na nyina ako namukunze bacu naho bano abatipe gani wowe yego banyina w'abandi gusa nibo babaye abarozi nibo bafite ibiheko nta mukecuru w'iwanyu ugifite habe na nyogosenge ntabifite muno mugira ngo ko abantu bose bisabarozi bose nibo aho ya unity twaje kubatukura iriya nkoni abashumba barambitse bayitewe n'ubwoba bwo kugira ngo batazabatuka ngo bafite ibyatsi umushumba baramugiye baramukanze ngo niutemera ko dusubizamo igisirimba bine byibuze ku munsi turama tuvuga ngo uraketse tuketse mushumba ntabwo uketse nibo baketse nuko wanze kubaha igisirimba ngo bagisubizemo mu gihe kitari icyacu uratinya nyine urabemerera ariko iyo wihagararaho ntabwo wari uketse si ukundi kwihagararaho ni ugutora ngo n'Imana yabahaye yego mugatesha mugahugura mugahana abayumbe rero bano bagenzi bacu natwe turi abayumbi nanje ndiwe cyane yego ariko nza nkura ibiheko bitameze nka biriya by'amashupa by'abanyina w'abandi ibiheko tuba dukura ni bene ibi ngibi uko iki ni igiheko twaye dukura ngo tukaza ukura ibiheko banyina w'abandi uretse mukecuru w'iwanyu
kuko dogiteri yavuze ngo uwakuye ibiheko watangiye uwo mushinga uwatangiye umushinga uwo muri mu kureberaho yatangiriye kuri mukecuru wiwe arabanza atunga itoroshi mwabo mu rutara bikuramo aragenda ariko ubu nyine iyo bavuze gusanga ibiheko uzamureba hano ngo mu bakecuru ngo wakanyaraje mu maso kubera imyaka kubera gusa ko ari mukuru nta byatsi ufite mukecuru muzamwitegereza neza na mukecuru wawe munasiguze umuntu ndakadapfa guhanura gusa ngo kera muremeye iyo ugiye guteka ibishimbo reka dutange urwo rugero uzi ubidaha mu mupfuko wabyo ukamushira mu mazi ugateka tuzi ubanza ugatora ku meza nyaka ivuza ukwazo ikiboro ukwaco icyo gutuka gita icyo imbuto ukazishira ukwazo ariko wowe gusa ko barahanura gusa ngo nyoko ni umurozi ukama wemera umukazana wawe akama kwanga akera ndaba kigusigira umwana kimuka nijoro muze mutora ibishimbo mumenye ibyo mutera n'ibyo mumena mushire ku meza mumeneho kujya gahoro oya ngo abayumbe ngo bavuze muyumbe se n'Imana yavuze tora ibyo bavuze gusura witonze we bazavuga ngo nyoko ngo ni umurozi ngo umuyumbe yavuze nuko wamushira mu mupfuko ufunga amacini kera ubike nuko uvuge ngo uzavuze nukuri nusanga akana katabanyitse niko bibiri yivuga si unity yayo ibivuga hano bibiri yavuga ngo nibahanura uzemera uzumve ko bahanuye ariko nugera mu nzu mu wawe wicaye n'abana utoro akayungiro usuka ibishimbo ku meza uvuge ngo bavuze ngo mukecuru asigaye yaroga ese nyine niko cyangwa niwe uhaye uroga kuko bishop yavuze ngo hari bimwe tuza tuvuga bigasenya imiryango bigasenya n'ikanisa atari ibiheko bibiteye ari wowe ubiteye yego cyo giheko ni wowe ugifite turanagikuye turagitwitse twaye tugana ku musozo reka tugane ku musozo yego hano hari ijambo rivuga ngo nta muntu warezwe warera abandi nta muntu utararezwe ushobora kurera abandi uwo muntu ntawe umuntu utararezwe ariko ubu nyine uhaye urera kuko barahariga buriya w'iwanyu ujyaga w'iwanyu arahari ari mu kubarera nawe atararezwe abari kumurera nibo gayijishuye yikura mu mugongo wabo wari wicaye ahangaha baye bakurera baye bakiye bagutamika wari ukiri kuri level yo gutamikwa none wowe urirukansa ugiye gutamika abakorari na za ministeri oye garuka nyabona garuka bare bakiye wari ukijishe warijishuye none tugiye kugusubiza mu mugongo reka tugusubize mu mugongo w'abashumba nubwo ugeze aho ugeze garuka nubwo basigaye bakwita apotre cyangwa ukaba ufite izina riri hejuru cyane siryo unity tugusubije mu mugongo w'abashumba aho wari ukwiriye kubukiri abashumba nibo bakwiye tugusubije muri kwanza primaire a e i o tazi n'umuntu yogira atiswe n'abamureze ti woba mwarimu habe n'izina ryawe ufite nawe utarasomye ni abavyeyi bari kwise ako wiyise pasteri wiyise apotre wiyise uriya wiyise ariko kwiyita byonyine ndi mwamuzumva ko ari ubucafu kwiyita umwami Yesu abagirire neza kandi abaho umugisha unity nibitsuba duhonyamwe abantu tugate n'ibintu bitatu gusa wenda impamvu abantu bashobora kubyumva gutandukanye cyangwa hakagira wenda bokomereka nuko tutaba twabivugiye hano ku gatuti kariya niko twabonye hariya niho hanini niho watazacikamo nta muntu uzusohoka mu ikanisa nta muntu uzugira gute nta uzamuka ngo ntibamusengeye ngo ntibagize gute reka dusoreze kuri kano kantu wa kampeyana nidushake ko tuvuge ngo hano muri Kenya umuntu hariho ukuntu abantu baza bagenda bahererekanya ububasha mu ikanisa revera ari hano bishop araha agiye wenda kuja muri Amerika cyangwa ruguru arazindutse ujye wari umungirije ntashoboye yango ntitwavuze ga y'abashumba kudatakaza indangagaciro z'ikanisa akahamusiga gusa ngo amwungirize adashoboye kandi hari undi uraha hirya ushoboye ariko agatinya akananirwa gutora yango ni ngo ayikure munsi y'imeza avuga ngo wowe nubwo uraha nubwo uri mutoya nubwo uri kure cyamuka ngo unujaha uyu nyungirije ntabashije ugatinya wamara gutinya warenguka gutya mukasi bakamba bazana umukasi
bene wabo bakaba baragiye Bashangazi, akabatwaye bamushenge babyara be. amakanisa menshi muza mubona acikamo uza usanga abantu benshi ba promotere bajya bagiye mbere nabo mwabo nabo mwabo ni abakwebe ikanisa nziza ari iby'umuntu sivyo iyo ngiyo abari impaya iyo ngiyo ni ubwami bwanyu ntabwo ari itorero umwami Yesu abagirire neza kandi abafashe amen